basiuro Nabi Muhammad memurayatkan hantam yang kakak awatenmu ya Rasulullah tanya Hudzaifah Sayyid Maulana pakan kena mo ya Rasulullah jinon pegah baka mo hamba nyan kejelon mo wahai Hudzaifah akenanggro umat binasa pakan kena mo ya Rasulullah jinon pegah baka mo hamba bimbang ngan harta donya umat diulun akenanggro tanah mesidro yang tem takwa tanah mesidro yang tem sembahyang kagado bimbang ngan harta donya ni basiuro Nabi Muhammad memurayatkan hantam yang kakak awatenmu ya Rasulullah tanya Hudzaifah Sayyid Maulana di anak darah mandum tegrog-grog auran hanjitop mandum jibuka adana ija jitop atuut awate digrog mangan lemah di anak darah mandum tegrog-grog auran hanjitop mandum jibuka adana ija jitop atuut awate digrog mangan lemah ni basiuro Nabi Muhammad memurayatkan hantam yang kakak awatenmu ya Rasulullah tanya Hudzaifah Sayyid Maulana dikeun ulama hana ajaran terawelapan dikeun but Nabi nyan keditanyo wahai erakan besampo saban dengan Wahabi dikeun ulama hana ajaran terawelapan dikeun but Nabi nyan keditanyo wahai erakan pegadro hebat ilmehana lage Yahudi ni basiuro Nabi Muhammad memurayatkan hantam yang kakak awatenmu ya Rasulullah tanya Hudzaifah Sayyid Maulana